Karbi Anglong District Administration Lapen District Health Society NHM Karbi Anglong atum pen Joycing Doloi Auditorium Hall along 4th International Day of Yoga Arni Catalan. Krida Bharati Karbi Anglong District Committee Penta Pli Angdeng Sumendal Adang Yoga Arni Catalan dun. 67th Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Arni Catalan Japan Karbi Anglong Autonomous Council Conference holalong abekiruitu amai kangni. Kardom non birtang ton pen archik tha. Karbi Anglong District Administration Lapen District Health Society NHM Karbi Anglong atum pen bosik ni phai ingkora isi arni 4th International Day of Yoga arani difu Joycing Doloi Auditorium holalong Catalan dun. Karbi Anglong District Administration Lapen District Health Society NHM Karbi Anglong pen Yoga Arni Catalan Ponjiapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Arideng Pensi Ingpu Ponlo Labang Soja Megalong CEM Achor Kacheteron P Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi EM Atum Pradip Rong P Amar Singh Tiso Sangpi Kache Rong P Raju Tiso MSC Mongol Singh Timong Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hajarika Karbi Anglong DC Mridul Kumar Mahanta Pen Chenglong Pen ke theke ding atum labang soja megalong chitong dun rinti Yoga Arni Catalan pon ajai megalong CM rong hang pen lam theke jai pon ke sumendar adang along Yoga Arni ke paman pon ajok pirthia adang along munit atum okpran ke messenger phan Yoga pen akirap longpo an parta Yoga pen ajok pirthia adang munit atum mon sam pen ke dojia phan jakong longpo posi kangpu ponahut jai pon Sumindar adang along 4th International Day of Yoga Jame Catalan along Pachiton Dunsi Krida Bharati Karbi Anglong District Committee atum penta Sumindar adang Yoga Arni bosik ni phai ingkora isi arni ada porphai phoraj tim apor pen porphai trograj tim aporan khonta isi an Catalan dona birta katis along birta nangle Krida Bharati Karbi Anglong District Committee atum pen patirpi ponsi kedam tangan ingkan an son thak thaksi piningkan suri hini rakhen arke maningkan abaha cleared up Sankar Dev Sishu Niketana School along Yoga arani ke pamandun ada porphai phoraj tim apor pen Krida Bharati Karbi Anglong District Committee amai phu khana terang pen milo ke kai pensi Yoga ajai mek pangcheng ponlo Yoga thanbang socheng rong hang pensi angdeng tin Yoga ke klem nangji aron pachini ponlo made jalin ponlo Labangso Yoga Arani Catalan Ponalong Bibhag Pracharak Har Singh Teron Difu Nagar Saririk Pramukh Raju Nayar Cleared up Sankar Dev Sishu Niketana Headmaster Shravanjit Teron Krida Bharati Karbi Anglong District Committee Dun Maipu Pradip Tiso Chunbang Kumut Mithi Pen Chenglong Difurong Supiang Kang Pen Prejama School along Headmaster Thanbang Sports Kipatut Abang Pubang Piatum Pen An Parta School Aus Sumarla Pen Difurong Supiang Kang Pen Pin An Abang Pubang Piatuk Chitong Dun Kadok Kawe Pen Bang Pharo ke thom sia tum labang swajai megalong chitong dun rinti pusi Krida Bharati claim bang phuatum pen pachini lapenan parta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang ahin penta Krida Bharati atum Yoga Catalan Arnia phan choi kilok mate white t-shirt kerap ki pajir dun aputhakta Krida Bharati Karbi Anglong District Committee ahin pen CEM phan kacharo alam the ki pajir alam theta pherang kya phan pachini dun thu Indian Army Red Horn Division Hamren Patirpi Ponsi Kolonga long kidu KPLT Bohalong Suri Hinira Krenar Kebanikana Parman Bosik ni Pai Inkora Isi Arni International Yoga Day Catalan ke Padopona Birta Card News Apherangke Hundor Kropen Birta Napali Labangso Yoga Day Catalan along Indian Army pen Anparta KPLT Kedar Lapen Assam Police atum chito dunsi Jaimek Ateng pen Pachun pon NB Sub Kesher Pradhan pen Ajong Yoga Kopia Potsi Munit Akai Achethialong Akinang Sot Malahaya Puthak Jaimek Cheng Chiaprang Kithan Pajami Padopon Laswapi Angdeng Tin along Kosonsi Ebang Arjon Kapaklem Nangjima Lapen Eoge Fran pen Akichirap Alam Theta Sekekipi Padopon Labang Sojai Mek along Gonta Isibag Doji Army Police Lapen KPLT Kedar Chulang Pet pen योगा क्लेम्स इंटरनेशनल योगा डे कतालोन मेसन पेन पचुटपॉन यहाँ पर हमने जो आज वर्ल्ड योगा डे के अवसर पर हमने कुछ प्रोग्राम किया था। यहाँ पर हमने कुछ योगा के कुछ आसन किए थे जो कि हमने KPLT पुलिस फोर्स और हमारी आर्मी का जॉइंट एक
हमने यहाँ पर कम से कम आधे घंटे का हाफ एन आवर का हमने क्या किया था, प्रोग्राम किया था। इसमें हमने कई प्रकार के आसन किए थे। Non malam sopor pandhina farman bir tamo intam panik sena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihen amo phibathot bir talong wang tholo. Sumindar Adang Yoga Arni Katalon along Pachaton Dunsi West Karbi Anglong District by Thalang Salong ta Vosik Pai Inkora Isi Arni ada Porpai Troxia Porpen Yoga Arni Katalon Duna Birta by Thalang Sopen Kat News apherang ke jasaning hipen Birta nang pale. Pli Angdeng Sumindar Adang Yoga Arni Katalon along Pachaton Dunsi by Thalang so havar angkang along ta Yoga Arni Katalon Ajame along Chitong Dun Rinti. Baithalang so Higher Secondary School Patua Klam along Yoga Katalon pon along BJP West Karbi Anglong District amai pu arun terang pensi cari ponlo labang soja mek along ong dunga bangku bang phiatum ta Chitong Dun Rinti. নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এইটো তেখেতৰ চেষ্টা যে এটা বিশ্ব এটা ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যিটো চেষ্টা আজি 4 বছৰ সোমালে বিশ্ব যোগ দিৱস গতে আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জিলা কমিটিয়ে আমাৰ বৈঠলাংছো আমাৰ স্থানীয় কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে বৈঠলাংছো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফিল্ডতে আমি আজি যোগ দিৱস আমি পালন কৰিছোঁ। Vosik Pai Inkora ke Thom Arni 67th Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Arni Man kedo Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Karbi Anglong Anghumriji lapen labang so Arni alhi sarpo aman pen nga Chitong Dunji Birta Karni salong Birta nangli Nangkele ji Vosik Pai Inkora ke Thom Arni 67th Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Arni Katalon Ponchia Phan Vosik Pai Inkora Isi Arni Karbi Anglong Autonomous Council New Conference Hall along Avikiruithu Amai Kangni Avikiruithu Amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi MAC atu Mongol Singh Timung Longki Timung Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hazarika Secretaries DFO Engineer Lapen Prejamasai Kamsai Phatum Chitong Dun Rinti Birta Mangila Maskang Ton Poniklo Kardo